أحبتي في الله خطبان تين يتأرن تنا متدورن إسيدا أرمت ربان قادسة أرشي جلتاؤو تجتشرة دنت قدراء جن أحبتي في الله إمام عادل درتاء مسلم توتا هكذا لقاخته غربا لمدى شاب نشأ في عبادة الله عز وجل غربا قبرتي ربي خيست قدت غربان صدفا ورجل قلبه مؤلق بالمساجد أستلال شاب جن رجل جي غربا قلب إسا مسجدتي رراتو تاتي تأفرفا دا رجلان تهبا في الله إرتولي لما ور ربي أبجتش والجالت اجتمعا عليه إبادة سنرتك ولرتك أبمن وتفرقا عليه أتشمرتك غرغربها تشنفاتي رجل دعته امرأة غربا إن تلتتك إسيامتي ذات حسن إسن صاحبتي بفقاري وجمال بريد دو تتات فقال إني أخاف الله تن مصيبة قد غربان جهفا دا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه خطر بفاتي في خمايتي إن شاء الله تعالى غرباتك حال خباجر ربي إساء خيادتي إيغنا إجل من إساء ممن قد انقلس نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أحبتي في الله خطبان تين يتأرن تنا متدورن إسيدا أرمت ربان قادسة أرشي جلتاؤو تجتشرة دنت هاسوني أرن تنا خني بك إساتي يرو مراسة كاف غرق آمادورا غرق قلبي ندق فدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذاتو لي تربة ويا قدس ربي ملي قدس براهن جراني قدس إسا سنجل إسان خاياجي سيفي هرتيتي ويا قدسني قدس ربي ملي هنجرسل ربي قدس أرشي سنجل إسنها خايون سننجا جرى تربة خبجا أكم أحبتي في الله ويا قداسا ويا چنكيدا ويا سلبناسا ويا أدون ميلي تكا نمتلوه راوين حديث غنا مجي ميلي تكا تقول اتقولا مرفيساني مو فقنا دجي تيجي يو مايلي سنتاتي أدون هنكم تكا نرافق وجدشو قياسا كيلومتر متكا في متر إبجا جدشو يو غرو ميلين تقولاتاتي ميلا لخا متاخي تر أنوتي أدون كنجرت جدشو بالله عليك رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم قيا قدا هما
sanirraa yeroo dubbatu maal jee namni cufaatu hammuma dilii isaati hurkaan isarraa yaatii je nama garii hanguma kophee uffachuu yookaan kaalsii kana gartee mogolee isaa kana hurkaan isaa dhaabbat kaan ammoo hamma jilba isaati kaan hamma mudhiiti garii cancala isaaf taate hanqa gurra kanaati hurkaan isaa irraa yaatee mee laalii atummaan wantana asyuum immaajin mee fageesii laalii jaalaqooka islaamaa akkasit dhaabbata garuu zaatoolee torbantun cinqii takkaahuu walii qunqon qaban isaan gaaddisa arshii jala jiran haduraa eenyu imaamun aadil durataa haqa dalagaate kalammada washaabun nashaa fi ibaadatiillaahi azza wajal dardara gabbartii allahaa keessatti jalla jalaalu haguddate kasadaffaadha warajulun qalbuhu mu'allaqun bilmasaajid gurbaataka ka qalbiin isaa masgiidatti rarraatuu taate ka afuraffaadha warajulaani tahabbaa fillah ijtama'aa alayhi watafarraqaa alayhi dhiirtoolee lama zaata rabbii keessatti rabbiidhaaf jecha ka wal jaalate ka rabbii jecha ibaadaa sanirratti wali qabaman yeroo gargar bahanis jaalala rabbi irratti warra gargar bee خشنفادا ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله قربان شنفادا قرباتك إن تلتدك صاحبني بريدنا صاحبني غاريدا قدنا تقبض حواس إسي غيستي وري تقبض بريدو غتاتي زنا ندلقي والإياذ بالله جدتني قربان كن أني الله صدادا خجئن خجهبادا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قرباتك صدقاتك غنت harki isaatu bar yeroo ulamaa'in ibsitu yoo innaawa nama ta'ee namni isa bira jiru dhoysuu isaa keessatti harki bitaa isaa kan hin beene yeroo harka mirgaatiin kan ikhlaasa jarri kun torbanu ikhlaasa qabaachuu isaanii garsiisa aboo rabbiin ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kan khatorubaffaadha warajulun dhakara allaha khaaliyan fafaadata aynaa gurbaatak haala qophaa jiruun karabbii isaa yaadatee sodaa isaatiif ijjilameen isaa imimmaan kadhan galas dirqamaa mitii ja'an as biratti ulamaa'in khaaliyan qophaa ta'uun isaa qophaa qofa jechuu miti waajjiraa isaa kees mana isaa kees dukkaana isaa kees makiina asuma odoo jiruutu garsiifannaa namaa dhiisee inni qalbiin isaa rahiimur rahmaan arshii isaatii fi abbaa arshii rarraati imimmaan kadhangalase jarri torban kun gaaddisa arshii jala aboo ammas du'aa inni godhu hortee teenya waliin rabbiin gaaddisa arshii jala nu waaqay kaduraa eenyu jenne ahibbatii fillah imaamun aadil durataa muslimtoota haqa dalagaa kate yoo fakkeenya ni fuuna jenne nabi muhammadu man sinjaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaamu ahmad ibn hanbal طيب الله ثرى دعائي يتك يا ربي نرى خقيبل تاتي ان دعائي يا ربي درتا اخين نوقچلچي سنرى خقيبلوجي مالي بني بيتني درتا ان مسلم توتا اسوجر اني سن قچلن وري هوغنو چوفاتوني قچلن قران ربي تيني اسان بلج يو وان تكو اودو تكو حنه ufa isaanii tuufuu walqixatti isaaniif kanna nama miidhameef beeluu irraa qabahu jechuu bar shari'aa rabbiidhaa kadhaa busan inni san haqa maali gurbaan kun maalii fi gaaddisa arshii san haqa godhatanii beetanii fadhinnaa isaa faalleesse yeroo aangoo qabdu aangoon tun xarraqqee nama gootini beeta naa hayyamiin siin jaabar xarraqqee iigoo miiniyaaf ana male anamoo أنا كنا جدا جابر أيوة تنا كذي فالليسي نما ميلو أشوفسي أبا فدي خنو هاجراتو جتشو دندهم تنا كذي فالليسي هوا إسافة إنا إسافة ليس
eegasi ammas ikhlaasa qaba dalagaa isaa keessatti faaruu namaa oduun ta'een waan rabbi barbaadee fi gaaddisa sana akka godhate zamana keessa jirru kana keessatti jabduudha beeku ni jira hawsa aibbatii billah gurbaa lammadaa shaabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal gurbaa gabbartii rabbii keessatti guddate kuni kagalata qabu rabbi eegasii haadhaa fi abbaa isaati tarbiyaa naziifa tarbiyaa qulqulluu jalatti waliin jenne san kannaniif tarbiyaan obboleeyyan kiyya qanaa'aat ihtimaamaat maahiraat quduwaat waan kanarraa dhufti bar mucaaqee atii tutuutu aqiidaa qulqulluu salafuna saalih alayhim min allaahi ridwaan akka ilillii biqiltuu takka biqilchanitti atiitu mucaaqee keessatti biqilcha eegasii ihtimaamaat dhala fadhii hawwin mucaaqeetii maali amantaa islaamaatiif akka intarastii qabaatu godhu kitaaba dubbisuu akka fadhii qabu mucaaqee godhu mujaahidoota akka dubbisu seenaa isaanii godhu atiitu godhan amantaa islaama irratti gurbaa guddate bar kunis yoo laalte amma dardara jechuun umrii jabinaati aduun sa'aa sadii tabaatuu fi ahibbatii fillah soora sa'aa 10 takka aduun baatu wahi takka aduun toora sa'aa sadii sanbar umrii dardaraati jaba waa hunda godhuu danda'a garuu umrii maaliiti umrii jarjaraati dardaroota yoo laalte jarjaroota umrii shahawaati gurbaan kunis ikhlaasa qaba fadhinnaa lubbuu isaa faalleeseeti fadhinnaa lubbuu isaa faalleesee dilii amman tana akka agartu obboleeso mana kee dhoysaa keessa jiraatteeti bar waan feete godhuu danda'a kana cufaatu faalleeseeti amantaa islaama irratti gurbaa guddate ahibbatii fillah tanaafi gaaddisa san haqa godhateen isiniin jaa aboo rabbiin ni dandahaati nuuf hortee teenya gaaddisa arshi jala horataa rabbiin waa godhu gurbaan sadaffaa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masaajid asitti ilaal shaabbiin jenne rajul je gurbaa qalbiin isaa masjidatti rarraatuu taate wallaahi dhaatoolee torban tana keessa takka qofa oduun ta'in 2 3 4 ta'uu dandeenya nu cufaatu takka oduun ta'in 4 5 ta'uu dandeenyaan isiniin jaa takka maalayya qalbiin isaa masjidatti rarraatuu kataate yoo masjida salaata tokko salaate yoo min deebi'aa jaa darsiitun masjida jira darsii masjida jirtu qooda isii irraa fudhatu masjida gargaarsa jaan masjida horii isaatiin beekumsa isaatiin humna isaatiin masjida cinaa kadhabbatu masjidatti qalbiin isaa rarraatun akka rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wantidaaru salaa ba'da salaa salaata daga eega salaata taan eeggachuun magriiba dhuftee jama'aan salaattee tafsiira qaraatee ishaa'ii eeggattuun mindaa tana sii sabachiistii bar qalbiin isaa masjidatti rarraatuu kataate amman tana yoo laalte garuu harri nama gaddisiisa obboleessu bakka cufa dhaquudhaaf proogiraama ni qaba jum'aa fi salaata jama'aatiif ammoo proogiraama hin qabu gurbaan kunis nama shahawaa isaatii fi fadhinnaa isaa faalleesee ikhlaasa qabaate tanaafi qalbiin isaa masjidatti isa rarraate kunis haqa godhata ahibbatii fillah ta afuraffaadhaa rajulaani tahabbaa fillah dhiirtoolee lama warra rabbiidhaaf jecha wal jaalate ijtama'aa alayhi ibaadaa sanirratti ka walirratti qabaman watafarraqaa alayhi achumarratti ka gargar bahan rabbii jecha wal jaalachuun mindaan isii asii fi asii miti inuma hadiisa biraa keessatti wal hadiisu fi sahihayn min hadiisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نمسد واسدي قلبي إساني خيستي كأرقم إيمانا نكبا أدنتهن حلاوة إيمانا دمي جراجي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تدروا مالي
الله بإرجمان إساء صلى الله عليه وآله وسلم جمع إساء أكن جالت ما تهودا وان إساء لمن جرورة أين جالت الله جالت جل جلاله أين جالت رسول ربي جالت صلى الله عليه وآله وسلم أين دعرت الله دعرت جل جلال ربي أين دعرت رسول ربي دعرت صلى الله عليه وآله وسلم أكستانا نئا إيمانا سندمته وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله نما جالت شورا خين جالني الله أفجت ملي ولا غسقيا ولا غندتك ولا نتمار ولا من تسيه من تسوكا إنه في الله أفضانا قم دين سنجا مال جتشو الرهدون نما نقد دسيس أما يرول ربي جتشو والجال الناجي صاحب والهمة أفر صاحبين سنجابر والهمة إني جمناني لا بو أتيس اجتماع عليه جيبر إبادة ربي توتو ولدت إسان قبل إسان جدو مالتو نجر فتنان نجرتو إسان جدو مالتو نجراني نما همتشو نجرتو إسان جدو مالتو نجراني أدو أسيفوراني أتشجيسو نجرت إسان جدو مالتو نجراني زمن نخينيا زمن فتنات بوليسو تكتاك بنان ني أغرتامي ماجينا نتشغل لالبو تشغيسا أكبر تلالي لا إني يو دبر سيبو وان خيري دبر ساف أهو لالي دكتور ذاكر وانجي أهو لالي فضيلة الشيخ والدكتور محمد حسان أرانتنا خطوة إني قل تندبر سمالي فتناهن دبرس تنرى وليك ومن تنرى غرغر بهن النوتي قدس أرشيت إنا واقوياك يا ما رب نما إساف جتش والجالتي اتلادتاني بر أين المتحابون لجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي جئ مي أنا جتش قدنا خياف كبرياتي يا بوري والجالتي سجرني ويا قدس خيام لي قدس براهن جيراني قدس سنجلان إسان خايا جئ اتلادتا nama tokko yoo jaalatte rabbi qofaaf horii isaatii miti beekamtii isaatii miti maslahaa wanni duniyaa jedhamu tun takka kan hin jiran isaa jecha taanaan jarri lamaan kunis ni beekami ikhlaasa waan qabaniif gaaddisa arshii san jala taa'uun haqa tashanaffaati rajulun da'atu imra'atun gurbaa intalti takka isa yaamte dhaatu husnin إسين صاحبتي بفقاري وجمال بريد تتات فقال إني أخاف الله تن مصيبة قد إن يوتو فكين ينوتا نبي يوسف عليه السلام ولولي شفاتو برج أفتي في أني أكان الردرجو بيخ ولمتو كوسنا أكاب دين إنيو مسلمة ساينسي في تكنولوجي دان وربو دان إنيو إسلاما مدي مسلم توتا وقالت هيت لك جتيني بر سيق أويتين جرابك يا لمنم تجر هما تك أبليسو هاسو ننجر وان تك خينجر سيق أويتين جرابك هنولي شفت وغلقت الأبواب بابيني هنولي شفت ميلا لك قدنا يسيسا بريدنا إني مو غربا دردرا بريدا إنو ما هو قبر قال معاذ الله ننتك فما جئني بك itu hiyan ni beta mali juga qalbin isa arshi fi abba arshi wajhi waliti hidada ni wa wantak asitille gurbangun faqala inni akhafu Allah yarojo ulama in yarojo isita naqiduda jajjasan baseti isidu an ramarabbi sodatu badita in hujjat qama isa walin didda garsiseti ja yo khanu qalbuma isa khaysati ar-rabbin sodada je aman ammo akka isirra hajahin qaban hogode kha asi gari si gaddisiisa bar firendi isa yammate alnakawatami miskina bala dorto fatana khufte jirto boleso aslan hasawa trash dokke akkanatu mantu video ni bega muslim ni firendi bega jalatu manat daga fi male in agarre tariko tokko ni maitan amana dab sanada isa hin agarre haditha sanadan ufe male hinjiru be ابن الجوزي تفيده أيب الله ثراء المواعظ والمجالس كتاب إساء غيث التفيده غروبات كادو تري أبي بكر المسكي خجانين نقافتني نبر يا أبي بكر سمالي أتي مسكين سرى أرغويت تمالي جنانيني أني تكا مسكي تقديتو هنبيخو جئني بر
garuu gaafa tokko intala takkaatuutu na yaamee jeenan intala bareedduu aangoo qabdu hoottuu badii fokkottuu sannatti hojjedhu naan jette yeroo laaloo intala tana bareeddu aboo ani siifin tolchadhaa eessa jirti sagaraa nagarsiisii jennaani dalayduu isiitiin hunnu garsiisin jette sagaraa seeneetuma ahibbatii fillaa sagaraa san dibatee fi abbayee fi mucan yeroo laaltu haalal arkaa isaa jibbite narraa baasaa jetteen eegana mana isaa deeme qaama isaa dhiqate rafe manaamatti waan namni takka hin goone gootee jiruu addunyaati fi akhirattuu sin urgeessaa jechata guyyaa sanirraa miskiin qaama kiyyarraa akkuma facaate malee an takkaa miskiitu wadheen beeku jedhe maaliif aboo isin wayii akkas walittaan aboo jarasan a'uudhu billaahi mina shaytaan rajiim asin laalu jiran jarasan wayii walittaan aboo addunyaa guutuu akhbaarri BBC CNN waan odeessite aboo maal jechuu kutuba irratti way akkas jetta yoo akkas jette ijoolleen laga harreetu sin naqaatee jirti obboleessoo bakka baxxas ta'uu sin jaan aboo zamana keessa jirru kan afaanii beeytaame obboleessoo yoo ati bar irraa cal jette si lakkafanii bar akka naman dhageenye wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru an mataa khiyya tiyyaan haasaw silaa kutuba salaata shanan jum'ata himbahu mana khiyyarraa sin jum'ata khutbaa godhu masjida nin dhufa salaata shananti yanu dhufa mana nam takkaa hin dhaqu silaa dandahame hin dandahamu malee fitnaa jirtu fitnaa hinse mana keenya keessa nuu jirti bar fitnan rabbi sodaachuun keessaawuu yeroo waa hunda sii mijjaawe jabduudha khashyatullaahi fi sirri wal alaaniya sirri atii dhoysaa jiru san rabbi sodaachuun sitaaraa yeroo gaddeebite wallahi akka jaba tanas gaaf takkalal ta odeeffamte dhalaaleenis waan tana cufa keessa seenuu ni dandeessini beeta ta durataa san keessan seenni malee intala takka mootii badiiti dalaguu fadhe bar intala bar saaliha humna qabalaal hunnooti durataa an biyyaan jenne laqaaqee mana fideen ulaa cufaatuu cufi xaaqee ta cufaatuu cufi jeen ulaa cufaatis cuftee xaaqee ta cufaatuu cufti ulaa cufaatuu cuftee jirtaa jennaan ulaa cufaatuu cufeetiin jiraati ulaa tokko qofaan cufuu dadhabee jetteen baarage inni tamimee ulaan san jennaan ulaa anaa fi ati rabbii idduu ta jirtu sanii cufuun dandeenyee jetteen baaragee dhiisee bihi jetteen dhalaalee teenya cufaatuu aboo rabbi takkanaa nuu haa godhu lubbuu isii najaa baastee isallee najaa baaste maalayyaa fitnaa ifiif barbaaddechu ifiif isa barbaadde bar hadiitha sahiha kan ni beena kanu cufaatu wal hadiithu fi sahihayn qissa bani israa'il abdullah ibn umar irraa dhufe radiyallahu anhuma gurbaa intala adeera isaa liqii irraa liqeeffatte ni cufa beekami aboo qalabatii tana hin cabsinii jetteeni barni duburummaatiyya nan tuqinii ni haadhan malee akkasumatti dhaabbate dhagaan itti cufame san irraa hin banamne aboo rabbiin ni dandaha sifaatana cufaatu rabbiin waa kan ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kan gubbaa keenya akka bareechete rabbiin keessa keenya sandaran haa bareechu gubbaa keenyaa fi dalagaa teenya ammoo rabbi gaarii haa godhu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وعشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أحبتي في الله غربان جهفادا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه غربا صدقاتك كصدقته حرك بتا إساء أدوهم بين حرك مرق إساء تقن في أمس أسبرت أحبتي في الله وان شفاتو يرون ما خنقم رواية إمام مسلم يولالتن بتاجتي تناتو توتو حريف أنيس تنما فين بيقا تنانوري
yeroo waa namaa kanninu harkuma mirgaatiin namaa kannuu qabna atiis haqeebaluu qabdu harkuma mirgaatiin qeebal bishaan dhuuda maaliin dhuuda harkuma mirgaatiin dhuuda mana kiyya dhuftee burcuqqoo tiyyaaf hin yaadin jaartii qanxuun qabu obboleesso ajaksi ni dhiixiin harkuma mirgaatiin dhugi bismillah jedhi ummata gurguddaa isin NGO maarree dalayda ni nyaata qabi shuukaa harka mirgaatiin qabadhu ablee harka bitaatiin muri harka mirgaatiin obboleesso harka mirgaatiin khannat kunis maal garsiisa innaawaa dhoysuu keessatti bar honga ga'ee harka bitaa isaa yoo nama godha innummaan isa cinaa jiruun agaru lalqa harki walitti maxxanaadhaan obboleesso akkasi qaqannee sadaqaan yeroo barbaachisaa taate akkuma rabbiin suuratul baqaraa keessa dirree baastanii yoo kana fani immaahi gaariidhaa jeeban garuu yeroo dhoysitee kannite saniitu irra caalaa bakka akka masgiidatti gartee ammaan tana fakkii namaa ta'uuf yeroo dhaabbannee nuti eenyuutu boo qarshi kun takka aboo ana kun kudhan gizee jette hay wal beeni inni kun kudhan je'eemu anis 15 tun bareeddu irra caaltuun isii tanuma alaa shaluu kannan sadi abbuma nadhiitiin akkaawuntii darbi jetteetuma darbiteetuma isirratti 10,000 san darbeetuma khuxbaa kaase jechuudhaan nama kan hin beenu nuti dhoysaadhaan kunis dhiigo aslitti lubbuun namaa faaruu feeti ni beeta faaruu san dhoyse wallaahi takkarraa ol tahuu dandeenyaan isiniin ja'a katorbaffaati fi khamaayyiti insha Allah ta'ala gurubaa takka haala khubaa jiruun rabbii isaa qayaadate eeganaa ijjilameen isaa imimman kadhan galas aboo rabbiin ni dandahaati qaama keenyaa fi ija teenyaa sodaa isaati warra laaftee imimman gallakkise rabbiin waa godhu du'aa ittuu ni jirti ni agarte yaa rabbii khiyya ija sodaateetiif hin boonyirraa siiniin tiifamaa wamin aynin laa tadma ija lama ibiddi isaa hin xuuxuu jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ija xilaata eeydu waraanni akka biyya hin cabsinen agarre isii eeydu san ibiddi isan xuuxuu jee taan ammoo ija sodaa rabbiitiif bocha abadan ibiddi lan tamassahumun naar hin xuuxu hadiisa biraa keessatti sadii je'ee dubbate ija haraamirraa gaqqabatees abadan hin xuuxu garuu hadiisi kun jara torban kana haa dubbatu malee warri gaaddisa arshii jala taa'u nama torban kana qofaa miti ahibbatii fillah wannin isinii je'e tamaayyii itti dhaabu tana haafiz ibnu hajar inni kitaaba itti baasee jira imaamu suyuuxiinis imaamu saakaawiyiinis rabbiin rahmata haa godhuu fi rahmatan wasi'a innaawaa gariin ulamaa'ii lakkaawee warri gaaddisa arshii jala taa'u nama 98 jedhan san keessaa eenyu faadha ni beeta namni mujaahida karaa rabbii keessatti qabsoo godhee du'e abadan inninis gaaddisa arshi jala namni haafidul qur'aanii gaaddisa arshi jala namni haala gaarii qabu gaaddisa arshi jala namni obsa qabu gaaddisa arshi jala kana cufa hadiisaatuutu itti jira garii amman tana hariifa isii takkaan si haa gammachiisu qaabuu rabbiin addunyaa fi akhirat si haa gammachiisu nama tokkoo fi ati liqii liqeessite qarshi kun kudhan liqeessite baallamni liqii san kafalu arraan tana ture jumu'ata arra siifin kan naje gurbaan aboo hin qabuu sin je haaya jumu'ata dhufu qarshii kuma kudhanan jumu'ata naa kannitaa ka dhufu yoo jetten wallaahi ati gaaddisa arshii san jalaa yooniin sin je kam jette liqii yookaanuu yoo irraa buuteefis innaawaa kudhaniin sirraa qabaami sadii sii dhiise torba yoo fidde gurbaa banii Israa'il tokkootuutu akkana tujjaara ajaa'iba gabricha isaatiin akkana ja'a namaatu deemee isaaf guura liqii gabricha isaa kanaa guura ammas numa jirti bar dalagaan tun dalagaa hariifa akkaawuntii isarra darba abaruurraa dhaqee qarshi 100 miliyoona fuudhee irra darba inni parsantiitu isaa yaa nama hin qabu je qaaxaroo guyyaa bira jijjiiriif yookaanuu irraa bu'ii fi ja'an qarshi kumarraa qabna 5 sii dhiise ja'an guyyaa qiyaama gurbaan kun du'ee rabbi wajji wal qunname nama inni irra dabarreef cufa rabbiin anaatu haqa godhataa tana dilii tee cufa irra sii dabre ati warra jannataatii hin gurbaasani nama liqii isinii fudhate isinirraa fudhate laaffadhaafin isinin jaa Allahumma izzil islaam wal muslimin Allahumma izzil islaam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم كن لعبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أجدهم بتأييدك. اللهم كن لهم أونا ونصيرا. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أغلل عددهم. اللهم فل حدهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرسل العذاب إليهم. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته أولئك يا رب العالمين. اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم راية ولا تعقلهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو القوة المتين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم